Dobar dan, danas ćemo pričati malo o zimskim uvjetima. Ja kao višegodišnji instruktor iz iskustva mogu reći da sam vidio stvarno svašta na cestama, pa evo da vam malo pomognemo. Zakonom nalaže da zimska oprema je obavezna u autu od 15. studenog do 15. travnja do iduće godine. Zimske gume su vam obavezne, ripna mora biti 4 mm, u nekim posebnim dionicama u Hrvatskoj potrebni su i lanci. Lanci su potrebni na sva 4 kotača, ne samo na pogonskim. Zimska guma vam nije bez veze ovdje, ona bolje drži po zimi, na asfaltu, po kiši, po snijegu. Napravljeno je kao malo mekša da bolje prijanja. Po zimi morate malo više paziti jer je sklisko, produlje vam se put kočenja, zaustavni put je puno duži, puno ranije kočit. Ako zapnete u snijegu negdje, nemojte naglo, probacite u viši stupanj prijenosa, pa polako počnite kretat, ljuljete se napred-nazad, pokušajte ga malo zaljuljati da izađete iz snijega. Sve što radite mora biti jako mekano, s osjećajem i opušteno. Polagano s pedalama, polagano kretat, polagano kočit, sve polagano jer je jako sklisko. U slučaju da proćete proklizavati ili nešto, držite volan ravno, nemojte skretati jer ćete produžiti u smjeru u kojem auto je zanesen. Poanta je ljudi ne biti hrabar po snijegu, već biti pametan. Vidimo se.